Reka twongere tubirizeho ubu ni amasaha ya kumanywa ku baherereye ku mugabane wa Afurika. Ndibwira ko abaherereye muri Amerika ubu ni amasaha y'ijoro ariko nabo buri hafi guca. Reka tubagezeho amakuru y'uyu munsi tariki 6 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Amakuru tugiye kubagezayo navugwa mu nkengero za Murima. Ayo niyo makuru tugiye kugarukamwo. Amakuru menshi akomeje kwemeza ko kwa Murima hafashwe, ariko biciye mu muvugizi wa MRDP ushinzwe imibereho y'abaturage Peace Mavugo, iwe avuze ko ejo 18h amadubu yari ku muryango wa Murima. N'ubundi turaza kugaruka kuri point zero tubabwire ibintu birimo kwakoreka no kuntu kuri none byifashe. N'ubundi twarangiza tutageze muri kapitale y'abanyamurenge aho bita mu Minembwe. Kuba nkoresha ino jambo kapitale bitakwira yavuze ko ari kapitale imaginaire, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukana bakorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo bakomeje kugaragaza Minembwe nkaho ari kapitale y'uburasirazuba bwa Kongo. Nimba ari ijyambere ubanye natwe turagusaba gukora subscribe. Muri studio muri kumwe na Master Fred n'ugiye kubagezaho aya makuru y'uyu munsi wa none. Nyuma y'imirwano ikaze yagaragaye mu bice bitandukanye bigize teritware ya Minembwe, aho duhereye mu gace ka Mikenke kari muri zone ya Itombwe, kabereyemwo imirwano ikaze cyane yahujije umutwe wa M23 twirwaneho ariyo yibumbiye muri AFC, aho yari ihanganye n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo n'imitwe ya Wazalendo na FDLR n'umutwe wa Kayumba Nyamwasa witwa P5. N'ubundi kandi iyi mirwano reka twibutse abadukurikiye ko yahereye aho bita mu Duhoko, aho ni imbere cyangwa se ni ruguru, ni mu burasirazuba bwa Gahwera werekeza Mikenke. Aduyi yarafite Mikenke yose ashaka gutera areba ukuntu yo kwigarurira Gitavi yo mu Rugabano. Ayo tuvuga mu Rugabano aho ni hafi na Gahwera kuba hazi. Rero habirango ryitwa Gitavi Aduyi yateye ashaka kurifata, ariko birangira n'ubundi twirwaneho ibakubise ikuramo ikayabo yari Gasiro, ikuramo ikayabo yari muri Kivogegwa, ikuramo ikazabo zibiri zari mu Marunde, ikuramo yari mu Batuganyi, ikuramo yari kuri antene ya Mikenke, ndetse n'indi yari ku bitaro bya Mikenke, n'indi yari aho bita kwa Bideri. Ni mu bice bigiye bitandukana. Reka tubibutse abadukurikiye ko Mikenke yonyine yarimo amaka agera ku 10. Ibi turabivuga benshi ntibabyemere, ariko kandi hari ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare muri kara gace ka Mikenke. Turimo tubategurira ikiganiro tuzabagezaho tubabwira buri hantu yose yari ihari, ndetse n'abasirikare bakekwa ko bari muri yoka. Rero nyuma yabwo ntabwo byatinze, urugamba rwarakomeje rurirukanka rugera muri Birarombiri, aho naho ni hafi na Mikenke. Bukeye bwaho urugamba rurakomeza rugera n'ubundi gwisa kuku, rurakomeza kwa Kajengo, rurakomeza kugeza ubwo urugamba rwaje kwika kuri point zero ahari hazwi nka Etat Major ya leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi. Nubwo byari bimeze gutyo, undi mwanzi yari yasigaye Igakenka aho bita mu Bahindigiri kwa Muze Mahindigiri, aho niho hari hasigaye indika ikomeye cyane yari yiganjemo abasirikare b'u Burundi bari abadede bose niho bari bakumaniye. Reka twibutse ko ino point zero yari irimo position z'abarundi zigara kuri 2, ariko iza FARDC na Wazalendo zari position nyinshi cyane tutarabasha kumenya umubare. Twirwaneho yaje kuba kubita ahababaza irabirukana kugeza ubwo bigaruriye point zero yose ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Nyuma yabwo n'ubundi ntabwo byatinze, kuri tariki 5 n'ubundi batoye inzira ija kwa Murima. Ndavuga twirwaneho babanje kubita y'abarundi yari aho bita Igakenke mu Bahindigiri. Nyuma yabwo n'ubundi baza kumanuka bikonera kwa Murima. Twirwaneho irabakurikira. Aya masaha turimo dukora iyi nkuru ntabwo turabyemeza 100% ko Murima amaze kwigarurirwa,
ariko ko tubikesha Minembwe Capital News ikoreshwa na Brice Bahanda ukurikirana amakuru cyane yo mu karere, yamaze kwemeza ko ubu nyine yamaze kwemeza ko Murima yamaze kwigarurirwa na Twirwaneho. Mu tuvideo twagiye tugaragara ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bakomeje kuvuga ko ishobora kuba ari AI, abandi bavuga ko ari impamu. Kwa Murima hamazizwe kwigarurirwa kuko bigaragara muri iyo video, gusa kugeza ubu nta muturage turafatisha muri kara gace kugira ngo abashe kwemeza aya makuru neza. Ndetse na Peace Mavugo wanditse ejo yavuze ko kuri kwa Murima batarahigarurira ariko kandi bari mu marembo yaho. Rero nuko byifashe inshuti bakunzi ba Master Fred, nimba ari ijya mbere warubanye natwe, turagusaba kuba wakora subscribe kugira ngo uzabasha kubona amakuru yacu. Murakoze.